Kolači koji se ne peku možda su i najbolja opcija za pripremu slatkoga tijekom ljeta, prije svega zato što ne moramo paliti pećnicu, zato što je sve jako brzo gotovo i danas ćemo i pripremiti jedan takav kolač. Stracciatella griz kocke. U ovom ćemo kolaču pripremiti dvije različite vrste kreme. Prvo ćemo skuhati jednu žutu kremicu, nakon toga i stracciatella kremu. Sve ćemo to lijepo složiti na tanki sloj keksa, rashladiti i dobiti jako fini ljetni desert. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite kuhati i ne kuhati kroz ljeto, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal kako biste baš uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Kao što rekoh, za ovaj kolač prvo ćemo pripremiti žutu kremu. Za žutu kremu trebaju nam, vidite i sami, dosta namirnica koje sam ja već pripremila unaprijed, a popis svega što koristim u ovom receptu napisat ću vam dolje u opisu ovog videa, a tamo ćete imati i link koji vas može odvesti na moju stranicu gdje je isti ovaj recept samo u pisanom obliku. Uglavnom treba nam jedna veća posuda za kuhanje u koju ćemo staviti mlijeko da se polako zagrijava, a ostavit ćemo evo ovako jedan manji dio mlijeka, pa otprilike 250 do 300 ml mlijeka ćemo ostaviti sa strane kako bismo razmutili ono što ćemo ukuhati u mlijeko. Neka se ono fino kuha, a nama sada trebaju dva žumanjca, ne dva cijela jaja nego dva žumanjca, pa ćemo to i učiniti. Znači prvo odvojiti bjelanke od žumanjaka. Ostaće nam naravno pri tome ova dva bjelanjka, pa s njima možete šta vam padne na pamet, ne znam, puslice možda napraviti, neku drugu slasticu od bjelanjaka ili ih jednostavno možete prekriti onom prozirnom neprijanjajućom folijom, staviti lijepo u hladnjak i onda iskoristiti u nekom drugom jelu. Znači ova dva žumanjka koja smo odvojili spojimo sa šećerom. I za početak to počnemo miksati, a dodat ćemo jednu vrećicu vanilin šećera. Kako nam se žumanjci sa šećerom polako počinju pjeniti uslijed miksanja, dodajemo malo pomalo ovo mlijeko koje smo odvojili i konstantno miksamo. Na kraju svega polako krenemo usipavati pšenični griz ili pšeničnu krupicu i dalje konstantno miksamo. I kada je mlijeko zavrilo, ulijemo ovu smjesu koju smo izmiksali, znači griz, žumanjci, šećer. I sada uz neprestano miješanje skuhamo kremicu. I jednom kada je krema zgusnuta i kuhana, još dok je sve vruće, u nju ubacimo kiselo vrhnje ili milera, znači dvije vrhom pune jušne žlice. I dobro sve sjedinimo pjenjačom sa ovom kuhanom kremom. Ovu kremu sa kiselim vrhnjem moramo sada do kraja ohladiti, jer tek kada se krema ohladi u nju ćemo dodati izrađeni maslac, a brže će se ohladiti ako prebacimo u plastičnu posudu. Kako bismo završili žutu kremu, moramo razraditi jedan maslac, ne cijeli maslac, oko 150 grama, napisat ću vam i to dolje. I razradit ćemo ga sa nešto malo šećera u prahu kako bi postao još onako podatniji, jer kad ga izradimo sa šećerom u prahu onda se puno lakše inkorporira u onu kremu u koju ćemo ga ubaciti. Znači dovoljno će biti par minuta mikserom spojiti maslac sobne temperature sa šećerom u prahu. I sada samo ovaj maslac koji smo lijepo izradili, vidite sami da je podatno, dodamo ovoj kremici koju smo rashladili i sada samo mikserom i to sve skupa spojimo. Vrijeme je da napravimo i bijelu stracciatella kremu, znači rashlađeno vrhnje za šlag stavimo u posudu miksera i počnemo miksati. Znači slatko vrhnje za šlag uvijek se najprije miksa na najmanjoj brzini, dok onako ne postane ne baš potpuno gusto, ali primijetit ćete taj trenutak nakon otprilike minutu i pol da je
došao trenutak da brzinu malo pojačamo i onda postepeno dodajemo sve one preostale sastojke koje ćemo dodati da bismo u stvari napravili finu stracciatella kremu. Vrhnje za šlag koje ja koristim u ovom receptu i koje u stvari preferiram za većinu svojih slastica je mliječno vrhnje za šlag. Ne ono biljno, nego mliječno, jednostavno i ukusnije je, i zdravije je, i nekako svi najviše volimo upravo tako, što ne znači da vi sami možete ovaj kolač napraviti i sa mliječnim vrhnjem za šlag, koje god vam je pri ruci. Dodajemo šećer u prahu, malo pomalo, žlicu po žlicu, konstantno miksajući. A uz šećer u prahu dodajemo i 2 vrećice šlag fiksa. Pogotovo kad radimo ovaj kolač sa mliječnim vrhnjem za šlag, šlag fiks je nekako podobavezno, jer bez njega jednostavno neće se ova krema dovoljno čvrsto držati. Možete umjesto šlag fiksa možda staviti i kakvu želatinu, onako instant unutra, ali ja ne volim želatine pa mi je onda evo šlag fiks tu u stvari jedina opcija. I ostatak šećera. I što se bijele kreme tiče, još nam je preostalo kiselo vrhnje. Kiselo vrhnje će ovoj kremici dati onako potrebnu dozu svježine, pa stavimo i njega. Već kada je krema skoro gotova i izmiksana do kraja, dodamo kiselo vrhnje. I sada kada smo spojili sve sastojke u bijelu kremu, moramo je učiniti stracciatellom. A stracciatellom ćemo je učiniti tako što ćemo u potpuno čvrstu kremu dodati čokoladne strugotine. Kako to lijepo zvuči strugotine, a u stvari se radi o najobičnijoj čokoladi za kuhanje, tanko nastruganoj ili naribanoj na ribež. I sada samo lijepo ručno spojimo naribanu čokoladu sa ovom kremicom. I došlo je vrijeme da konačno i složimo ovaj kolač, kreme su nam gotove, ništa nismo pekli, biskvita ne treba, a vam trebaju petit beurre keksi. Znači jedna tepsija, nekakav lim, nekakva forma u kojoj ćete čuvati kolač vam treba, ne treba je prethodno namastiti, samo znači kekse kratko umočimo u mlijeko, mlijeko ne mora biti toplo i slažemo po dnu, to će nam biti podloga. Kekse možete namočiti i na primjer u kavu ili u kakao, možete dodati možda i malo alkohola, možda nekakvog ruma ili nešto što već vi volite, ali možete evo i ovako u čisto mlijeko. Nemojte ih samo prejako namočiti, ne znam, zaliti sa mlijekom pa ostaviti, to će onda biti jedna potpuna kaša kada se još kreme budu stavile preko njih, tek toliko kratko i to će biti dovoljno. I čim složimo kekse, vrijeme je da stavimo i kreme. Prvo preko keksa stavimo ovu žutu kremu od Grisa. Kremu poravnamo tako da je bude ravnomjerno preko cijele površine. I preko ove žute kreme sada stavimo stracciatella kremu. Najlakše ćete je poslije razmazati kada je stavite ovako u nekoliko hrpica preko cijele površine. I poravnamo i bijelu kremu preko ove žute. I evo ga, naš kolač je gotov, to je sva mudrost oko njega. Rekla sam vam u početku da je jednostavno, nema kuhanja, mislim ima kuhanja kreme kratkog, ali nema paljanja pečnice. Ova druga bijela krema pogotovo, pa to je obično slatko vrhnje, umučeno u gusti šlag sa dodatkom šećera, kiselog vrhnja i čokolade i u taj tren imate pun ovaj jedan lim jako finog kremastog kolača. Ono što sada moramo je ljeto otići na kupanje, ali prije toga ovaj kolač staviti na hlađenje. Znači lijepo s njim u hladnjak, pa minimalno 1-2-3 sata da se jako dobro rashladi, jer onda će se puno ljepše rezati na savršene onako kocke, na desetni tanjurić, malo gore možda čokoladnog samo umaka i to je to, a možete naravno i bez njega. Ljudi dragi moji, ja se nadam da vam se svidio ovaj kolač, meni je idealan, podsjeća me čak malo i na sladoled, pogotovo ako volite sladoled od vanilije i stracciatelle, divne su te kremice, ako ga stavite u zamrzivač možda ga čak i možete poslužiti kao sladoled, probajte u svakom slučaju, napravite, pišite u komentarima kako vam je ispalo, da li ste ga rashladili, na koji način i budite uz Reci Peci neki sljedeći put, bok svima, vidimo se!